ырайымдуу жана мээримдүү Алла Тааланын ысмы менен баштап, ағымдағы ырайымдуулуктун, боорукерликтин, илим ирфандын, иман ихсандын мугалими катары жиберилген сүйүктүү Мухаммад пайгамбарыбызга салам жана салаваттарды айтабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тааланын тынчтыгын жана кут ооматын тилеп, баарыңыздарга салам айтамын. Урматтуу Кавказ мусулмандарынын дин башкармасынын төрагасы Шайхул Ислам Алла шүкүр Пашазаде. Урматтуу Казакстан мусулмандарынын дин башкармасынын төрагасы башкы муфтийи Наурузбай ажы Табануулу. Урматтуу Туркия Диянет иштери башкармасынын башчысы профессор доктор Али Элбаш мырза. Урматтуу Өзбекстан мусулмандары башкармасынын төрагасы муфтий Шейх Нуриддин хан Назар Хазрат. Урматтуу Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Өмүралиев Кубанычбек мырза. Баарыңыздар келбеттүү Кыргызстанга кош келипсиздер. Кадырлуу коноктор, чакыруубузду кабыл кылганыңыздарга жана сиздер менен күнөстүү Кыргызстаныбызда жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн дин башкармалыктарынын төрагалыгынын асыл тилек, ак ниет менен башталган 6-чы жыйынынын берекелүү өтүүсүн жараткан Алла Тааладан сураймын жана жыйынды ачык деп жарыялайм. Кадырлуу боордош жана кардеш туугандар, урматтуу агайындар жана жыйындын урматтуу катышуучулары. Түрк мамлекеттер уюмунун алдагындагы дин башкармалыктарынын кызматташтыгы бул биздин биримдигибиздин руханий таянычы. Келечек муунга татыктуу жана руханий тарбиялык мурас калтыруунун ишенимдүү жолу. Ынтымак менен биргелешип жашаган ар бир ишибиз жалпы мусулман калктардын өнүгүүсүнө жана мамлекеттер аралык кызматташтыкка көпүрөөк болот деп ишенебиз. Алла Таала ынтымак биримдигибизди түбөлүктүү кылсын. Rehberleri bütün peygamberlere ve bilhassa Rabbimizin son ve evrensel mesajı Kur'an-ı Kerim'i getiren, onu hikmetle açıklayan ve yaşanmış örnek bir hayata dönüştüren 1500 sene önce dünyayı nurlandıran, aydınlatan, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Maddi antrenman iştirakçılar, şu kengeç yığılışında bundan öldürülgen fikir muhafazalar, onun neticelerinin faydalı oluşu işarettir. Sözümün nihayesine şu kayıtlı kalbimde hazır olmayan azizler, hürmetli muftilerimizge yenilip, sıkar samimi hürmetlerini izhar etmem. Allah Teala bütün dünyanın, hasaten yurtlarımızın tinç ve asında kılsın. Bundan birliğini müstahkamla şurada kıyarken hayırlı işlerimizde güç kuvvet dileyim. Hakkı Allah barcamızın nasırlarımızı yetkilsin ve birliğimizde müstahkamlasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Barakatuhu. Toplumlarda kadınlar şahısakları, tasavvur, takip, hukum cari, İstanbul kadar o kadarına düşünün, delillerin ilklerinin yiyişe ve güven güçlüğü jasılır. Sonrasında bu kudretli Kazak ve Ağustos dillerinde cevap koymak. Ona Ağustos dilinde Avrupa'dan bahsettiğimiz Halil Müslümanlarla gezirken benim mezunumda doğal kavga sevgiler kılıcı kavgalar deriz. Allah razı olsun. O sözleşikler bugün sözlerimizde anlayalım dedim. O sıfatlaşımlarım Kazak ve Ağustos dilinde sizlere kuruluk sunalım. Allah razı olsun. Bu bağlamalı vacip sayılır. Eminim ki şu anın kararları ve faaliyeti Türk devletlerinin teşkilatlarının güç ölçülerinin rifakla terakkiçine yeni körpeler verecektir inşallah. Allah Teala'nın bedeli
ve merhameti bütün güzel niyetlerin ve amellerin üzerinde olsun. Perverdigar Allah dünyamızı, devletlerimizi ve halklarımızı şer ve balalardan bir seçsin inşallah. Birliğimizi ve kardeşliğimizi ebedi karar versin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hazreti Muftilerinin 6. yayında kabul alınan dokumentlerge kol koyu azemin başlayız. Bugün biz 3 malibu dokumentge kol koyuyoruz. İslam'da ümmet birimligi, klimatın özgürlüğünü toplatup, aynalar çölünü korku, jana ekologiyalыk meseleleri çeçүү jönündөгү çakırım. Cenab-ı Fatmalar.